Kamauring kening Block Congress Committee hakakat pratarik unok pra ajar posau kalapen skemi oba Jonathan CM kumukertong benikho ni ke election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council na Henry Soringham constituency. Hakini ke jingpen skemi ukertong lawansa kilang da president ke MPCC uba Vincent H. Pala u MDC ba pensyangan NCM u MLA ba Ronnie Wheeling do na lor ki weidu dia. Uba Jonathan uday usamla ubala pendep yaka jingpuli haka MBA Finance and Marketing na Punjab, but uday ru usamla ubadan bentaru haka North East Student Organization Jalandhar. Habakren patba haka ni kasingi usama Jonathan ulaong baka jingjiet banyakho ni ke election kadai namar baka Congress ketika parti kebalabat yaka nongrem banyo yaka jingsin syar lat luat. U President ke MPCC uba Vincent Pala ulayero iknika constituency ke belasai uba Jonathan kum ukertong ubala nang lastat ubala pendep ru ke jimpuli ha ke MBE. Katba uba Ronnie ulaong baka Congress kelayasno baka NPP benithri lang ha ke HADC kadi namar baka Congress kalawan ra ke 6th schedule but kim kwa bakandan ke jingpe kelar ke sarkar NDA ke bakli ke BJP ban pendu board pentelat ke 6th schedule. Hakajuk kapor ulaong bakidan ki badawa badai ban pendu no eka 6 schedule but kidawa ban wanra da ka article lais pa hanyo puwei ka balong ka jingmai ka chat ban rio. Nakaliang jo umba pensyangan ula kentu ki pat ba bakin ai ka jingker shani u namar ban jet UMDC ka dan kami ubrio balanang letem kenang bah district council en bu iki an ki bas kem ban yadaya ka ri ka chat ban rio. Hakini gasngi la yoru ika jingkran na usordar ka maupdang UMDC barem uba Antonio War bat neki weiru dia. Chung yi ro kan du no. De kum tangi don kam ban pencenai ke sikshidul. Kum ba ka kongres ka don kita kanong rim. Ka pet ka ai chung manela ilut yi. Ka pet yi giret pa. Kam nyu siling khmat yanoy no. Kadi ka party chunga chung phe. Don utabahe apo ka party kongres ka chingrai tiket ka don ka rai nagpat ba. Tegumta kadon ni ketin sekular ka bangiong bangiyo ban syakri bangiyo manila ilut tegumta ngim kwa bandu no tegumta ka nagapur ka pamentaro ngayon hanay ngay kublay kongres party ka pala ibit yang aban long kum candidate naganigan rosor kam konswi ngagarpat ngayon hanay ngagarpat na pisya ginong syong chungan rosor kam konstituency Bapin ay lang kata kacing Krisyan na matakan ni kalentay li kacunga. Kini kicing ang tu, kicing angut kacunga. Kanong rim cung party. Lada umdan kacing ya snok tay cung pisya kanong le no e. Tagumta nagamansim ko bumusurit ngayeng hakmat cung pisya bapilit ay lang kata katay gamun katay gating. Ay lang kata kacing Krisyan. Bangin PKM biang ke parti kongres, kumba ke parti kongres ka try apa ka nrosor kam konsumsi ka maur kening konsumsi kumta sasisin biang ni PKM biang ya ke parti kongres. Lengba ka ting trelang ka tuji baro. Ke pa ikini kubur. Syagi wipat ki perlok percur jempe ki bom yapoi rengkat akan ke por pemeta. Bangau Jonathan Sim. U kandidat anut barong nai kandidat cuma kongres parti ngadon ni kene kenong rem ngadon ni kene ketong ban pencanai ban penskiam ni kesikshidul ban wanra ya ka roy kapar ka cingsi silsyar ka put hakmat tu pisia baro dengai kublay bagini baro umno ban pencop ya ka parti kongres naganai konsulsi ka chungi habang pai ka kongres parti kabagadi ka parti kami naduk seniam katras pa prapusan kaladon haganega ni India kacungi pat haduk menta ngan itu kadang bat ikatakan nongrim kabangidon niyo ikani constitution jungi gari India constitution jugari India niyo ikasik schedule kadi ka kongres party reniyai menta gani cingpan thame jugi wipat ki eryong erit kabingen kipen kishim kimpen musyliano kipen mut ban penkelano ikani constitution jugari India Tenda kabubrom ya baru kita ginong sna ya kini constitution itu kapor kumta khamtam ni Dr. Ambedkar ubulong kupa cung constitution keri India ubala pan ai ke jingkersyan barat ba yaw ni somlarat ba nomor kumbala keren ginong keren chakma idon kam kibriu kibala bit kibala biang kibriu kibala biang de jing puli kibriu kibadang biang karata ban le chapo desi council
Marna syait ong hakimiting baper bangalek. Teng-teng day mangi. Kiba ngia penhiar dor, ngia pentat dor, ya ka discouncil. Kiong MDC jit dano ulong basmat be yang ngia preo basmat lait bam kana Ladang ngi baklaban jit MLA. Kenumbiang ka sensar kadar keroy kapar. Ladang ngi baklaban jit MDC. Nisyat ikilaway kipateng kilong diin jungi. Makong malakaran kinong keren sakmat kadai ka stiba kadai ka jingyada yangi. Tengah sukman bamantang iyo bun ki kartong na po ka seng kongres ki badang biang garata ki bala biang gajing puli ki badan ka mansim mansakri namaliyam jongiru nisay usamla imat karata malumala kubu samla jong pihi ban pira lang basayo moy Nyamele syu nomor ni kuat ban penslur ya ki kun sama jongi bandrong sakane kecili. Te ngatsia tu kena kendian hapor bangayele MDC ningkong namelim. Kamelim nado biyo jela hado usnam arhajar saw ka jingisi kongres kebelapalan. Kiong mensyali pilih kongres syakong mau syaksyok syadat sabentiu. Tenang alej Kinong kersian jonga kiong baroni pinjok baik tambah wat memiele nakaseng kongres. Pai ba lamon ni pi tambah yakaseng tempat mon. Noong balai ke mon. Kiong ka parti dahar di pi baroni. Tengok to. Dengan lek ceki sinong kitau. Banialap election. Lah day kerukom ada election meeting sinong to. Si ong dalawai ke jingyalang dan meno-meno bakwa keli jing keli bakwa jing pensyai slow bahayeng dan wega sinong hamelim yang we long kami bala nyuli ngatrai komitai tai hintai ni dapat ya pay to have la ibiang tamasyak tiang yang kaseng chong pay to pay ham tengok tang ita pikwa keli jing keli kwa jing syai yang ho kan pay have Marki orang yang ada job kaseng kongres kan kini ilo dia kendau ke siap kerana melima tengok tangita payhap ni indo kendau ke siap tu payhap sudah cuma tua syuk tempat imra tengok tu syong main yang acing pasal tu mana nong kawan nungkong kita kiseng kibawang kaseng kongres kaseng dekar Kiyo banyale election MDC bakata ka sen kongres ka bakiyong ka sen dakar ka ay kata ka dis council kiyo banyale election bat ka jing ay ka dis council kadai tek ya kata ka jing tiang ka jing seil jong pay ba kata ka sen bakiyong ka sen dakar kan tau ka ang ban penne pansa ya ka jing long try long kendrat ya ka kendau ka siya Ya kariti ka dostor, ya ka sensyar kadar, bat man tau ki an. Baya ka kai pateng ndon ka jing te lakam. Akum ta sahab. Mang hokin kum ta. Kan ninyo le hab mantang at haktaina. Apa pikiran ni ka jing sisya, wat kilong kami kibalakam he kartar kisuto. Election pin ay ka jing kersan, yaw samwa Jonathan Sim. Ngalong siam, ngalong deputi siam, ngasnyau tho, ya kajin kam ya kibreu ki banang ki batep, ki badang ya kajin pro aja biang, kenang ba, hamida ya di sek council, ngin bo ki atiar ki baskam, banyada ya kari bakajai benreu ka jongi, ladangin don ki breu ki bandep, ki baskam tho ki basempang, kan kam sitom yang ni kinu yalamro, kumno, banwanra. Baran bo iki atiar ke baskam lang baki ang ke baskam naga benta kari khasi ke bai ke jongi ngatrai pisukku bah haga tim hapo madan football ngatrai don kami sau sangut ke players baki bet baran sau sangut player baki bet la se ngatrai la kumnu ngatrai syagul jang si jelang ban syagul tang wei tengah trai kama banlong tang armut kama banlong ngai sambau sama Jonathan wei lagi best player bandon hak ketiga tim naga benta banyada ya
garib ka jai benriu leng ba jaan jo ka district council tham tam ha ka ni ka partai ka bangisir ka bangiteng hapa ka jin sensyar jong ka BJP Chipang CAA Chipang uniform civil code kawai ka anya kinong India baro kawai ka code kinong India baro kinong sinong na kawai giri ibadi ki Hindu kilabang sinong ang niya ataro kanong kan buing ka jingma tinabadaw ngidang tam yaki rinurang ba kisamla rang ba ibandon hang TDC council bansnai ka ang baskam nagabenta ka jungi ngay skam magani ka meeting ka paminta kung baong mau pedang ngasray kan pedang harilum kasi barokaway kasur jong ka kongres kan pedang kaleng hari kasi jungi banyo ini ya kajing nang kilung nang thon jong ka district council lengba ka di election ka jungi ban solong siyan ngapan ma dia pikan diat mengaku aban kan hakmat na mga gadon sa giwig program